ول یو سړی تللی و دوبۍ له له هغې خوا راغی یو چا نوم هلته یو کسې نوم د خدای عربي زده کړی ولا عبدالحق د هغه تر چا نوم شته هغه ول زما غم دغه نوم دی خو یې لږ کون ته باد نه ورکړه काकडी सगळी मामा त्याचे काय अर्थ राव असे लके म्हणा पण मोठं याला के हो څوک وایي څه وکړه څوک وایي څه وکړه بس کمی سو کړ اوس ولاړ زه یم زما کار زه څه کوم د کرکټ کمنټري جی جی څنګه به کوي اول خې پیچ دی welcome back Pakistan West Indies had a good tournament, good pitch lads had a good field high chance. We are highly charged. We are high with the car hit on top. One thing idiot haunting the Glen Mustaq complimentary good money. We are high, good high you. Yes, sir. And a top. Trei घंटे सिगरेट West Indies won the toss. Hammer all after the brand draft, like the bowling, fielding, batting, the good shot at a good tournament, high with high good as a good people. They got some down. Why you? Why you? Why you? Himrod, relax. Don't worry. Relax. Himrod. I'm happy. Why you? Why? لري کوا کنه خرابېږي او نو 3 غنټې خالي دلته واخی Ya, tahu tak? Dia dah wih. Genç! Bixi بیداری بدی ابل رنگ के संग Selamat.